Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulillahi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah subhanahu wa ta'ala bizni adam balların bu dünyaya halife ittirib bar qıldı. Yani Adam aleyhisselamni bar qılır aldından uq Allah subhanahu wa ta'ala feriştelerge şu haberini jitkirdi. Min jir yüzünde halife bar qılamın dedi. Yani Adam aleyhisselamni hem anın balaların şu jir yüzünde halife qılam. Benim sözümni jitkiruvchilar, benim sözümni, benim farmanlarımni jitkirib, şunun boyunca yaşavchilarni bar qılam deb aytdi. Hem elbette Allah subhanahu wa ta'ala adam balasın jir yüzüne halife ittirib bar qılgaç, anın üçün özüne qarata bir şartların da bar qıldı. Yani barlıq mahluklar Allah subhanahu wa ta'ala bar qılgan her bir eybir adam balasına bir yerdem kitire. Adam balasına bir fayda kitirirlik derecede bar qılıngan. Bolsun quşqurtlar, bolsun hayvanlar, bolsun jir yüzü, bolsun kuklar, bolsun üsimlikler hammasi de Allah subhanahu wa ta'ala tarafından bizning üçün bir fayda kitirir üçün. Bizning üçün bir indi hayırlı rəvişdə bar qılıngan. Şuna görə də elbette Allah subhanahu wa ta'ala'nın şu nimetlerin tanıp yaşagan vaqtda, Allah subhanahu wa ta'ala'nın bergenlerine şükrana qılıb yaşasak, biz adam balaları haqiqi rəvişdə Allah ta'ala'nın qulları buluruz. Hem bu meselede Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim aşağı bizge şulay bir haberin jitkire. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve ma halaqtul cinne vel ins illa liya'budun. Allah subhanahu wa ta'ala ayta: "Jinlerni hem adam balaların baratik mina g'ibadat qılsınlar üçün yarattım" deydi. Yani Allah Teala'ga özümüzün qullug'imizni ko'rsatib yashaw. Nishiksan ol? Nindi rəvişdə özümüzün qullug'imizni ko'rsatamiz deganda, albatta eng avvali, eng birinchisi ul da bo'lsa g'ibadatimiz. Allah subhanahu wa ta'ala bizning uchun belgilagan g'ibadatlar. İslam dininin 5 bağanası: shahadat, namoz, zakat, uraza, haj. Albatta şu g'ibadatlarni, şartlarını o'tab, tiyishli rəvişdə, tiyishli o'rinda o'taymiz ekan, Allah subhanahu wa ta'alaga şu qullug'imizni ko'rsata boshlaymiz. Amma lakin bundan tış Allah subhanahu ta'ala bergen mümkünlikler bilen, Allah ta'ala bergen nimetler bilen kullanıp, Allah ta'ala bizning üstümüzge yüklegen vazifalarını jirine jitkirib işlesek, şulayıq Allah ta'alaga özümüzün qullug'imizni ko'rsatamiz. Bu meselede bizning üçün eng yuqori derecedagi örnek ul da bolsa Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Shahadat sözlerini aytgan vaqtda da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemni isga nindi rəvişdə alabız. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu deb aytib qo'yamiz. Yani Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem haqiqiy rəvişdə Allah Teala'nın qulu hem anın elçisi. Şuna shahadat kitiramiz, şuna guvohlik kitiramiz. Şuna görə də Allah Teala'nın sözlerinden çıkmışı özünün indi məişətini alıb bardı. Her bir sözü, her bir işi, her bir gamali Allah Teala tarafından jiberilgan. Allah Teala özü de Kur'an-ı Kerim aşağı bizge şunday haber jitkire. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öz sözü bilen bir qaçanda söylemedi deb aytdi. Yani Kur'an-ı Kerim'nin ayetleri bulsun, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin nasihatleri bulsun, hammasi de Allah Teala tarafından keldi. Hem her birisi de Allah Teala'nın rüxsatı bilen gene başkarıldı. Şuna görə de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem indi en yuqori derecedagi Allah Teala'nın qulu. Şuna görə elbette biz de şu örnekке qarab biz de şuna umtularga tiyiş. Elbette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin derecesine jitirlik bulmabız. Amma da lakin şuna umtularga tiyiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabeleri, anın kardeşleri şulayıq bizning üçün bir örnek bulup tura. Turmuşumuzni alıp bargan vaqtda Allah Teala bizni bu dünyada aytganibizcha xalifa qildi. Bu dünyadagi har bir maxluqni bizning üçün bir foyda, bizning üçün bir yordam ketirlik derecede bar qildi. Şunun bilan qullana bilsak, şunu indi tiyishli rəvişdə Allah Teala'nın əmanətlərini saqlab, kiri topshira bilsak, o vaqtda albatta Allah Teala'nın qullari bo'lamiz. Amal g'ibodatdan tish turmushimizni olib bargan vaqtda da şu ayberga e'tibor etishga kerak bo'lar. İş bulsun, vazifa bulsun, derece bulsun, hammasi de Allah Teala tarafından bizge bir mümkünlük bularak berilir. Allah Teala'ga özümüzün qullug'imizni ko'rsatu. Nindidir malga iya buldık iken, nindidir derecege iya buldık iken, şu mal bilen tiyishli rəvişdə qullanu. Yani Allah subhanahu teala üstümüzge bergen vazifanı o'taw. G'oylamiz bo'lsa, albatta şu g'oylamizni ta'min etishga kerak bo'lar. Özümüzün üstümüzne qarga kerak bo'lar. Şundan tish malımız qolay iken, albatta
туганнарыбызга да игътибар итәргә кирәк булыр. Туганнарыбыз арасында мохтаҗлар булса, иң әввәле аларны карап, аларның хәлләрен белергә. Күршеләребез, күрше хакы шулай ук мөэмин мөселманнар өчен инде бер өстенә вазифа булып тора. Ягъни мөэмин мөселман өстендә бер вазифа ул да булса күршесе белән хәерле мөгамәләдә булу. Шулай ук шуннан тыш, тагын да малыбыз кала икән, әлбәттә, фақир ва фукараларны белеп, аларның хәлләрен белеп, аларның инде күңелләрен күрү, шулай ук безнең өстебездә бер шарт. Өстебездәге вазифалар, әлбәттә, ниндидер дәрәҗә бирә икән, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шушы дәрәҗәне тикмәгә генә бирми, безне сыный. Шушы дәрәҗәбез белән нинди рәвештә кулланабыз? Шулай ук эш бирә алабызмы? Шулай ук шушы дәрәҗәбез белән кешегә ярдәм итә алабызмы? Шушы мөмкинлекләр белән Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безне сыный. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә кушканча куллансак, Аллаһ Тәгаләнең әмерләренә буйсынып, тыелганнардан тыелып яшәсәк, Аллаһ Тәгаләнең шушы сынауын үткән булабыз һәм үзебезнең коллыгыбызны күрсәтәбез. Нәкъ менә шушы максат, нәкъ менә үзебезнең коллыгыбызны күрсәтү мөэмин мөселманнар өчен инде яшәү рәвеше, мөэмин мөселманнарның яшәүенең төп максаты булып тора. Күп кенә вакытта адәм балалары бу дөньяга тормышларын алып барган вакытта шушы сорау белән соралалар. Бу дөньядагы тормышыбыз ни өчен бирелгән? Максатыбыз нәрсәдә соң дигәндә, нәкъ менә шушы аят кәримә безгә җавапны кайтара. Ва ма халактул джинна вал инс илля лиябудун. Бу дөньядагы тормышыбыз бары тик Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә үзебезнең коллыгыбызны күрсәтеп, Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ирешер өчен бирелгән. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә һәммәбезгә дә хәерле тормышлар, хәерле гомерләр насыйп итсен. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله